Shubor nakaslem jong unongsan hima. Chairman ka Estimate Committee jong ka Meghalaya Legislative Assembly uba Merbons im ula pentip baki don hadu khandrus patli kishnong baklempat don ki Aganwadi Center hadu menta. Ya kini ula pentip habakren syakinong thok kubor hadin balawan ka Estimate Committee kabalayok ban bu din bat pentikna ya kajing pentrekam ya ki skim balamang daga sorkar syakitnat bapher-pher. Ulai thu bakani kajing bamdon ki Aganwadi Center ha kite ki khandriu spa tali kishnong kade namar kajing bambiang kajing bun brio ha kishnong ki jongki namar baka sorkar padeng kabu ya ki kendon bakishnong ki di bandon hadu arspa san phau shaneng kajing bun brio banyo ya ki Aganwadi Center ha kishnong shu ulai thu bakani ka committee kalala ban penbet ya ki jing pentrai kam ya ka scheme hapo jong ka education department ka PWD department majong ka Social Welfare Department. Banyakran ha kabay day biki katu kat ni kishnong ki bampat don yiki Aganwadi Center hadu menta. Shu ulayat ho balayo ru banyakan do banyakan bet yiki kam jong ka Home Police Department bat ru jong ka Information Technology and Communication Department. Banyakran ha kabay day bat kajing pentrekam ya ka IT Park kabadon ha Sauli bat kiway. Nakaliang juga Estimate Committee Meghalaya State Assembly nilayo aban penbej ya ke oral meeting ya di department di repair ban budin ban pentikena ba kejeng pentrikam ya ki skim ba ki project ki bala penmang lembaga sorkar jela lembaga budget adu senam ajar arpulai arpusau pusan ter adu meta bagi lala ban ya keren ban penbej hangga jeung pentrikam kini project menin wilayah ban sedang ya ke education department halor ka head of account Saw Arnold kumjuru ya ka PWD halor ka head of account Saunot Sangkendai kumjuru ya ka PHE department halor ka head of account Saw R Isan kumjuru mentagesni ka sekretariat nilayo ni kenduk ber social welfare department banyak keren halor ki kishnong gi bompat don ki Aganwadi Center do mentala ni uncovered village ki bompat don ki center mentang nilayo ban kenduk banyak keren bat ke Home Police Department aku de bat ke head of account Saunat Sansang bat khadu madrasni layo ne shong bat ka Information Technology and Communication Department yang sorkar jela banyak keren syafham kejung pentrikam yak IT Park atau Saudi bat kuwi deki jeng persyan hakabide bat kani ni deka yang dok Estimate Committee jong Meghalaya Legislative Assembly dari jeng dan rengka jong ki dekat dari dan nilayo pan review dan pentikena yaki kat tokan ni agi bangan subri piti tang kimat ki bangi ya keren ndegi detail di badan ni kadi por review jong ke komiti gitu ni bangi na submit support ka floor ka house jong Meghalaya Legislative Assembly so ai ki tang kimat ki bangi ya keren ka banokong bat ka pule ke putih dari ka ka head ka ba Saw Arnold ka bade bat kejeng penba lan ni kejeng shna ya ki degree college ke repair kawi day bat ki jeng shnai ki school ki lower primary apo commission education bat ki di bahap apo jong kanya project kawi day bat ka head of account Saunat Sangkendai jo PWD ini gede bat ki infrastructure ki bade ya ka PWD building kala bende ya ki mat ki bade ya ki issue ki jeng shna ki badan apo gajela bat kumjuru ki badan sabar menjela kum ki Meghalaya House bat ki ki badan sha Delhi ki badan sha Kolkata bat ki di Jakarta kumjuru ni Lambuddin akabade bat ka head of account Saw R Isan aku ada PHE department kabade bat ki jing pembiang umba mundi ya ki Jakarta ki repair apa jongka jela gitu ni ki ba pentikena ba ki project ki bala penmang apo senam kumangal ong pimenya adu ka budget senam arga apa ar pulai ter adu mentah nang bala pentrikan ki
Gilayo urban syong banyak keren bah badi social welfare department terus bagi dangdan sipun kini ki snong kumbakan rius pa tam ki snong ki badang di uncovered villages kemat ba ki bompat dan ki Anganwadi center ladu mentah namar kajin bombiang population maka sorkar pedeng kadon ganeka guidelines ba ki hamban biang kajin don brio palat ya ka aspa santo divisional dan yo kani aspa chanen kajin don brio dan de dan sibun ki snong ki ba kajin don brio dan ki badan ki population badang duna dan ki yeng ki badang duna ki badan tang ar huyeng ki dan ki yeng ki badang sipo yeng ki ba arusani yeng ta tata kajin don brio jung ki kadang duna di kadang keren ya kani kumno ban yo yang Anganwadi center ki ba dikena hai ya ki tu kisnong ki bompat la yo adu penta ber kumju ru yo pen review ha ko be bat kini ki existing kisnong existing villages ha ko be bat kajing nang penbah su ya ki itu ki Anganwadi center ki berang kisnong kenang bagi kelung ki kena kini yo ya ka jaka ka biang na ka mata kini ki jengbam betebet na ka mata jungki ber kumju ilong ki ba armen kumju ngelayo arabani kendu HKBD bat ka Home Police Department banyak keren halor kena head of account sau not san KBD sepan ka infrastructure modernization of police di bubun kini infrastructure ki kelasna apa jelah ni la syam ngila ki ya bet ki don ka tok ni ki bela suki ka jing ya juga kam jing la bathai ki bakin penstate kat bala na bukan menjadi betul apa ba kumju ru aku bedi bat ke information and technology ngayo open review aku bedi bat ke IT pak anti po sauli ya ka ba jing pentre ka alam 6% kiladat ni so komen badi bat ru ba ni yo rubanya keren bah chapang gene ka we ni initiative ke ba IT department kala le ka de ka bangitip ngone ka last mile connectivity ban pendiang internet ya ki nong kendong ki jungi kamtam syaki office sarkar syaki school syaki hospital bat kontak dan bat kunjuk ru ya ki individual la ni ki rusumet ki bakwa ban yo ka high speed internet connectivity ka sarkar kadang galanti ban penbiang ya gini kadang final stage bat ngit scam kan mungkin mentoy na benta jongki ba songsinong we kum komiti ni syam ban gila bagi ya be erti digila don kaptu ni ki observation ki bangila take note bat ngila bathai ki bakin de ban le kelon kan bala di sudah